kremasti krompir iz rerne sastojci, 2 glavice crnog luka, 100 ml ulja, 1 kašika suvog začina, malo soli, pola kašičice bibera, kašika sušenog peršunovog lista, bosiljak ili drugi začin, po želji 200 ml neutralne pavlake, 100 gr bilo kojeg tvrdog sira, 100 ml vode. Priprema: zagrejati ulje, pa mu dodati na kriške iseckan luk. Dinstati na laganoj vatri, pazeći da ne zagori. Malo ga posoliti kako bi ispustio vodu. Kada je voda isparila, dodati pola čaše vode i nastaviti dinstanje dok opet voda ne ispari. Kada je voda isparila i luk dobio žućkastu boju, uključiti rernu na 200 stepeni. Oguliti krompir i iseći na tanke kriške. Pola luka staviti u podmazanu vatrostalnu činiju, poredjati sloj krompira, ukoso, jedan na polovinu drugoga. Preko staviti ostatak luka i drugi sloj krompira. Pomešati neutralnu pavlaku, začine, rendani sir i vodu pa zaliti krompir. Prekriti folijom pa peći tako sat vremena. Posle sat vremena skinuto foliju i peći još nekih 20 minuta. Prijatno! Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.